راستی هر روزا که در باس ولی تیکه سورپرایزه که نو پیکته یعنی راکشی و هر وها قایش کشان و اصلا مترسیجی هر دچه به گمان زیادتر دبل ترکیه برینها تجربه سوی کرد محرم اینجا نامزد سرو کماریه ج نامزد بونه وکشیا و وک جینها بو یک جوان سر نابین و هر وها سر مجارا نقاشه گلو وکشینا محرم اینجا وب کرا کیبه هر وها ev یک لباجارن مزن یعنی وکی استانبولی بتایبتی و کاربردانه که چاوا انجام بده هر وها گل وی کی باندوری لدنگ بتایبتی دنگ درام بکه آن نه یعنی جبر کو دفر ده گلک عالی لسر دنگن محرم اینجا جدلیستن هم جو عالی دستلاتی و هم جیش عالی انیا مخالفتی و انیا مخالفتی جی گلک جاران بانک دید کرد کو عالی مخالفتی و بخشه جنامزتی اثر و کماریه دا کو دنگن محرم اینجا جبوان بین جمارتن لی عالی دستلات جی ایرو مثلا سر و کماری ترکی رجب طیب اردوغان لانقره د میتینگا که خوده گفت از خمگینم گلو جبو چه نامزد بینی بخشیه یعنی گلک پیامین بتایبتی سرگرتی هنه دواره بخشینا محرم اینجا ده دواره پروسه بانگشی هل بجارتنان ده گلک سرناب درکتنه پیش دنگین کردان و چوا بین باجار استانبولی همه بان مجاران گل بیوان خواه مولود اوز روزنامه‌گر مولود اوز امی با آخوان کرم که مولود ام دخوازن بزنن اف مجارا سرکیه کنها پیکاتیه یعنی وکشینا محرم اینجا و باندوره که چوا دوی پروسه البجارتنی ده لسر دنگام بکه به طیبت جیل باجار استانبول اجبر کو پشتوان این وین خورتنه ین جواننه ده بجن 18 سالی جه 18 سالیان بگیره حتی 25 سالیان لسر تیک توکی لسر امبیجن مالپرین تورین جواکی گلک جوانان بری خود آویه به باوریات باندوره که خورته اکو جبر بکشینا محرم اینجا و لسر انجامین البجارت نبکه بله دنباش با تماشاوان کردستان 24 و جنابته راسته یعنی دماغو نو نامزد بونه خود دیار کر لگور راپرستیان جه 50 حتی 6 حتی 7 دنگ محرم اینجا هبو بس هر کو بانگشه پیکشو هر کو میتینگ هاتین کرن اوریج داکت هری داویل گوری تخمینان داکت بو سدید دو سیا و ساعت تخمین کرن کو اف رجیا کو بحثا ویتی کرن هنگ جید به کو جستینان اوغان را بچن هنگ جی بشک مزن و ساعت تخمین کرن کو جبر بجیر اتفاقا نتوج کمال کلشداروğlu را بچن لإيطاليا تالي مروفت كاري بيجيكو اف نريجيه كو وصا باندورا كمزن لانجام بك بله باشه دقل ويكي مثلا انيا مخالفته وبكار بج ويكي سود ورقرش بلكو كمال كلشداروğlu جبرينا داخين يكراغان و دبيجه دفي وارده ام يعني وي بدخوين صفريا ابراهيم خليل يعني دبيجه كلام كاتو جبشتاري صفريا ابراهيم خليل بي يعني وي رودان يكو سابيك ورا قالوا ممكن يعني محرم اینجا پشتی بده انیا مخالفت کمال بشه بله یعنی اگرم هالبجارتن 2018 بین بیراخوا و چاخی کمال کلشداروğlu بخوا خواست بگو محرم اینجا به نامزد و درکت بو پیش لورا مروفت کاری ببیجه کو یعنی اگر ایرو مروف وکا اکتور کی سیاسی مروف بحثا محرم اینجا بکی هنه کیجی بسایا کمال کلشداروğluya روسا لورا به پیشبینی من بشکج دنگ دیری بشکج دنگین محرم اینجا bu Kemal Kılıçdaroğlu için iktidarcı destelat eci netxwast ku be netxwast ku jve vekşi lewra be taxmin awan dema ku wekî namzet bûna sedî 4-5 belkî di dostê jî bistanda ihtimal hebû ku bo gera duyemîn dengdan bêkirin lewra ji destelatê bêhtir taxmîna min ev vekişîn tê zêdetir bi kerî ittifaqa gel an bo Kemal Kılıçdaroğlu were yani aliye destat ve ev dengin muharrem ince ve boğriyatı ve neçin. Tabii aliye ikili serveye ki mesela nivizkarın navdar yeni nezik AK Parti'ye hani mesela Nagihan Alçı deveje jixo AK Parti'ye tkast ku helbjartın derbasi tora düyemin yani beşa düyemin bebe. Yani de gera düyemin de enjam bede. Bir istifaya muharrem ince yani bekşina muharrem ince ji mümküne ev yek pek var. Yani mümküne ku bekşina muharrem ince هلبجارتن بمینه 28 گولانی یعنی دگرا دیمین ده انجام بده. yani peşbiniye ve ki brasti zahmete tabii ki amjnez ve şopinin o am enjama anketa jit binin o hamu daqiyani yecib hulgili şopinin tahminen yani az nikarin peşbiniye ki bikim le ve kişini
ihtimala ku geraya kemin de bencam be zêdetir dike. Jiber ku muharem ince digot de bisaya denge min yani wê hilbijartin bibîne gera duyemîn. Yani her bir iddia da axivî. Yani digot ji sedî heft nêzik dehan denge min hene. Lê bilê li gor rapirsînên dawîn herî dawîn ji sedî sê bû dengê wî paşê jî dakitibû ji bin sedî yekê heta. Rast. Yani ihtimaleke wisa jî hebû. Paşê digel vê ki em yani ew rakêşiya bêguman belki wê berdam be ama niha jî behsa Sinan Ogan tê kirin. Namzetê bi taybetî ya Partiya Zaferê ku ew jî namzet e berî niha nûçe derketin gotin ew jî vekşe lêbelê Ümit Özdağ ev yek pişta rast nekir. Lêbelê wî jî bernameyên xwe betal kirine. Çi dibe yani ji van namzetan? Yani heta roja îro madem wê vekşeyana çima hiştin roja îro? Taxmîna min li pişt perdeyê hinek hevdîtin têne kirin. Yani dema ku em bêjin bên hilbijartin yan nên hilbijartin wê arîtmetîkeke çawa derkeve wê kîjan berpirsyarî bo kîjan kesî bê dayîn li ser van tiştanî xaşeye Muharrem İnce jî dikare bû mesela berî ku berî vê proseyê jî vekişe Sinan Ogan jî dibe ku li pişt perdeyê hinek çûna hatin hebin hinek axaftin hebin eger rêkeftinek çêbibe dibe ku vekişe lê wisa diyar e ku wê ji namzetbûnê venekişe. Hatta wî li Stenbolê dexwînek ragihandibû. Sinan Ogan gotibû sedema namzetbûna min pêşî lêgirtina rola kilît ya Partiya Çepkesk û her wiha Hüdaparê ye. Yani dibêje min nexwestiye ku Tirkiye di nava van du aliyan de bitengije. Muhtacî van dengan bibe ji loma min rola namzetbûna xwe bicih aniye. Yani ev tê çûate. Yani naxwazim ku Kürt bi tu awayî di nava rêveberiyê de cih bigirin li Tirkiye. Çi ye mebesta vê daqiyaniye? Bêguman ji xwe Kurd bi awayekî rasterast net tifaqa gel de jinînin. Yani tevî ku serokê HDP'ya berê û niha gelek berpirsyarên Partiya Çapakesk jî bi awayekî eşkere piştgiriya xwe bo Kemal Kılıçdaroğlu ragihandine jî hem hebûna Sinan Ogan û hem hebûna Muharrem İnce û fişarên li ser hevpeymaniyê dikir ku Kurd û tifaqa netew zêdetir nêzî hev nebin. Belê. Ew jî bêguman mijareke tabii rojên pêşeme de wê zêdetir were nîqaşkirin piştî taybetî hilbijartinan jî sernarekî giring e ji ber ku Erdoğan Serokkomarê Tirkiye jî bangê dike li Kurdan. Dibêje biraderên min yên Kurd yên xweştevî hûn dizanin dibêje ji bo mafên wan min têkuşîneke mezin daye. Her wiha dibêje ew armanc dike ku sed saliya Komara Tirkiye digel Kurdan jî nû ve ava bike. Yani ev banga Erdoğan wê li Stenbolê bi taybet li bajarê Stenbolê ji ber ku serjûmareke zêde ya dengderên Kurdan heye. Yani 11 milyon kes zêdetir wê li ber dengê xwe bikarbînin. 4 milyon zêdetir dibêjin dengderên Kurdan helbêderê hem dengderên ciwanan e û hem jî dengderên ku dabeşî partiyên siyasî bûne. Aliyên bîrdozî, aliyên nasnameyên olî û liberal û her wiha yên sekûler û em bijîn Tayyip Parêz mesela. Yani awayekî giştî wê bandoreke çawa li ser van dengderan bike yan jî wê bandorê bike gelo ev banga Belê yani dengderên Kurd yên Stenbolê dijîn em ji hilbijartinên berê jî dizanin ku bêhtir dengê xwe didine Partiya Tevgera Bakur ango HDP û niha jî Yeşil Sol Parti Partiya Çapakesk em bêjin hem bi daxuyaniyên rayedarên van partiya yani hilbijartina herêmî bêhnin bîra xwe dema got piştgiriya namzetên CHP Ekrem İmamoğlu kirin saya vê piştgiriyê hat hilbijartin. Lewra rola Kurdan li Stenbolê û hemû gelek bajarên Tirkiye jî roleke kilîde yani dengê xwe bidin kîjan alî piştgiriya kîjan alî bikin hema bêje ew bi ser dikevin. Ji aliyekî din ve yani hilbijartinên şerdariyan de ji xwe ev yek hatibû dîtin ya sala 2014 de. Bêguman niha jî heman jî ya İmamoğlu jî ev yek eşkere niha heman senaryoya vêca ji vê jî zêdetir ev heye tabii Erdoğan dibîne ku awayekî eşkere ev dengên ku berê ji HDP re çûn niha wê ji Partiya Çapakesk re bên ji em bêjin Kemal Kılıçdaroğlu re diçin li vir çi dimîne beşeke Kurdên muhafazakar maye ku em bêjin berê belkî xwe nêzî AK Partiye didîtin yan jî em bêjin alîgirên Hüdaparê ne ev bangewaziya Erdoğan ji dengderên seküler dengderên HDP bêhtir xîtabî wan Kurdên muhafazakar ango alîgirên Hüdaparê dike qed nebe dibêje ev Kurdê dîçûn bila ev Kurd piştgiriya bikin da ku ev hinekî pirtir bibin. Başa wekî rojnamegerekî kekê mewlûd li bajarê Stenbolê yani ew kêş û hewaya hilbijartinê
راکشی هر چه زیادت بله دما ما گلی که ما یزب کورتاسیش ده برسبات ورگرم و کورد چاوا رنگ و دروی به هل جات نه بگارینن یعنی آماده نه کردین باجار استانبولی دجین کو جاره گدن ام بیشن دگل دخوازین وان هنه مثلا یه ناسنامه یه سر زمان یعنی کیجان عالی دوی وارد وعده دوان کوه دواره زمان ده دواره ناسنامه ده دواره چاند و هنری ده دواره آزادیا ام بیشن دربرنا ام بیشن بوچونه ده دوی وارد وان دخوازین وان بجیب جیب که کیجان عالی نزدیکتر کو وان تشتان جوان ربکه و کرد وان نزدیک خوب بدن دنگ خوب بدن وان. بله. يعني خوياك وهيفيا خوش أردوغان برينا وهيفيا كيد نامزتين اتفاق قال كمال قلشتار وغلو دبينن هيفي تكنكو أو بيستر دستلات هنا كي عم بيجن أتموسفير باشتر ببي وقتنا بي يعني أوايكي أشكرا لهفكرناك نينا شخوب يعني أوايكي ضمني بيشكريا جهة بيدكي وهيفي دكنكو أو أتموسفير هنا كي بوغهاري قتنا بي أوبراسيون دروي ترکیه بو روجاوای کردستان بو باشور کردستان بو دمک بین راوستاندن هر وسا روشا گرتین سیاسی هنه کی به باشتر کردن بلکی او کسی کو بریارنامین حکم قانونی ده هاتنه گرتن کار هاتنه درخستن وانا فاز بگیرن هیوی وسا هنه yani tabi evet çibe ve çine be de her salın peşiyen Kemal Kılıçdaroğlu da jihne ki ve derkebin peş li hali hazır Kurd xwazin hene ki nefes evistinin قتل بأف شرط ومرجين جياني هناكي باشتر بون بيرجي شرط ومرجين أبوري. قالك سباس وجدنا قال مولد أوس جبوان بيرو بوتنين كو تجبو ما ربع كرن. سباس خوش. بله جمال وكي كي مولود جي باسكر يراستي بروسيك إدينو دسبت كجبو تركيا بيجومان دنابي الراكشي هي دنابي الكلجان هي ترسو ما ترسي هي وهروها كيشو هواي كنوجي هي ده همان بيدا كو كرد إدي دوی وایده نتنه لباکوری کردستانی ده همان دمیده باجار مزیجی دخوازن دوی سردم آکوی چارنوسا ترکیه به دنگدان ده ببین خودی روله که باجار استانبولی